Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa samaratus salihin jamaah subuh rahimakumullah. Pada launi mai naifak diolosi asukur kamaraja teridalang aku asanganna puas sewai nasabari nasabah papidalik si matana makuto por nasabah izinnya, sehingga di tengah-tengah kebiasaan kita mabiasai, di tengah-tengah aktivitas dan rutinitas keseharian kita, kaki napain rengeng umur malampe koito por adi singa watakale na angka acindong ngati na wereki mancaji papidalik na, sehingga angka ki hadir rilala bola malabina bali patampana pangallahu subhanahu wa ta'ala rilala gaureng isi di pakasiwiang, yakni salat subuh secara berjamaah. Mamagi-magi sempajak berjamaah subuh tah mancaji wisit di pakasiwian na atain na tarima lempuk pangallahu subhanahu wa ta'ala sebagai bukti papakatuna alinan ya papakaraja risisina pangala ta'ala, sehingga rilalanna akkalinongat tak napakida lirik tepuk matugeng kerilalanna atita, sehingga menyamangi igau resininna agagana parintangannya nenia ikhlas papinet dita manini ritujunna agagana pisangkangenge mancaji ni atamalabina rilalanna kalinongat ta. Salawat rengapa salam suku lori ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Nabi ya cinrolai patarona ya kamala kesunnahna. Memagi-magi nasaba apa batita nan nia akka curetta ri tuju patarona nabi keng. Mencaji wisaba nasabari rilalanna akkalinongatta ilolongang ibaraka pak doanganna. Ri akhirat na mati ilolongang iri tujunna syafaatnya nasabari napasi pulungi iya mana masumpulolo orwane makunrai baicu nan nia maraja matoa iare gana malolo rilala suruga pamasina pangallahu subhanahu wa ta'ala insyaallah amin ya rabbal alamin. Sining papuangikeng toma-toma lebikeng salah seorang melebikeng jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rirampingenna agama ta tak gatung ngiri tujunna parintana pangallahu subhanahu wa ta'ala nenia laranganna makutoparo anjuranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutopa agaga angkaina pisangkangang ri pengajarannya. Maka secara jelas Allah subhanahu wa ta'ala narampingek kisit di petunjuk ri tujunna firmannya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka dari akatana pangallahu subhanahu wa ta'ala sininna atakku matepe
pada cengiwi ami tau remu nan nia pasuku i ama patongemu ri aleku na sapuang Allah Ta'ala. Nan nia si boleh-bolehmu tu ikemaneng angka kepadan rana-rana i makuto paro bina-bina i aga furamu gaukang untuk asoma di monrimu. Nasabak puang Allah Ta'ala maraja taliti nan nia de neng kana lepe pengawasan na pole ritungke atanna. Pole kiri cek de adanna pang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu ipahan dan nia perlu ya jepui. Ia ria sengit tau orang beriman. Ia ria sengit tau mitau rifang Allah Ta'ala. Rijalo kena poleke ada nafang Allah Ta'ala dua hal yang perlu dipahami. Kalimat amanu dan nia kalimat takwa. Ia ko igat tengiri tujun na pak betuan secara letterlet. Ia ko ipak bicara ogi pada mitau rifang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kepah rijalo kena rituyere kiro maknana napakata jangan ni andre guruta sehingga mapahangi rifalawangenna kata amanu tidak dapat dipandang denawat diyita nasabak pakita mata ulu dina tanga ina sabak pakita lahirang rilalena kalinongange tidak dapat diramba dengan panca indera. Yakepah ya sengye amanu angke ritujere kiro mondro rilalena ati macinona tasidia ata. Deneita ina sabak pakita mata. Ya sengye amanu. Ya naturi lalena agamata nakra petunjukna. Ia tu tepe natasi dia rupa tau angka nama tama angka tonang kana mesu. Ia tu tepe natasi dia atana Allah Subhanahu wa Ta'ala angka nata tambah angka tonang kana tak kurang. Sebagai bukti narilalan na akalinongange angka ritu jere kero magala watak kalewe suku ritujun na jasmanita. Nania madisir ritujun na watak kalewe. Nayake na dapi ipego pasuron na pangalan Ta'ala na poliki kuturi ang kangana. Padahal ritujere kero nareko akalam melo ipakin nawanaway. Fikiri melo ipakir ritujere kero rana-ranai. Ia ko magala ivisi Ia ko seha i jasmanie. Tentu mawatang i gaura ritujere kero agaga angkai mancaji kewajiban riseseta. Neyekia tidak bisa dipungkiri. Angkanang kawattu magala pat kaliange. Sehat ritujun na jasmanie. Neyekia narapi pangobina pangalan Ta'ala. Naguraiki pak bangi oke masigi. Hayya ala salam. Angka mopi ko jama-jama linota. Angka mopi rutinitas kebiasaan ta. Angka mopi mapanru-panrung angka mopi panru-panrung mo gana na paham. Iya. Angka mopi mapanru-panrung. Angka mopi monroak bola rondang. Angka mopi monroangi pitau galuta. Angka mopi ritujere kiro masai bangku taun tulo darata. Angka mopi jama-jama linota. Mage ritujere kiro itu membuktikan bahwa pada saat itu wat dijaji mesu isa-isa tepet tapole ri onrong ambi mangasitongena yaitu ati macinonge. Wat diri tujui kiro tak kurang tepet ta riwat tu saat itu sehingga angka ni pangobi na pangallahu Subhanahu wa Ta'ala ipahang ia jepui nanya iyakini ri angka ngena maka da kewajiban ri seseta ri tujui kiro ni kiade na ibali patampana pangallahu Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, angka itu jere kero madodo pakaliangi. Kasarakna fisikna malasay. Kurangi pakulianna, kurangi amawatanganna. Niyekia angkay pangopi na pangallahu Subhanahu wa Ta'ala. Angkay itu jere kero patampana puaseway.
hayya 'alal falah. Nasalay napalin na lipa na lair itu jere kiro ang kalungunna na palolo watak kalina bali patampana pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia nanti kejelok na sehingga dapat dipastikan maka pada saat itu tepat tata tambah itu jun dari kiro nan ia mutama iri onrongang ambi mangasitongan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu kira tepat tari lalana akalinongang itege ya satau matepe. Mana yang disebut dengan orang amanu. Ia tahu angkai mayakini, ia tahu angkai mataperi, angkai itu kira. Pahangi makada angka puar risompa sangadina pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada dasarnya, pada hakikatnya si tongena, ia tu tahu angkai tu riase ne yelebo ne tanah. Pada dasarnya itu memiliki amanu, memiliki amitau dari Allah Subhanahu wa ta'ala riati. Nah sabab mangke ridalanna tu agama ta anak-anak mula janji anak-anak angker itu je rekiro riba buana indokna sebelum janji masuk mita tajallinuna pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pura sifakado ni nasabak puas sewai. Pura sisio janji ni nasabak pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rita jirikir makutane pangala ta'ala di alam rahim. Alastu birabbikum. Pakutanana mapunco. Natanaiki pangallahu Subhanahu wa ta'ala. Nariko-iriko waktu. Ufinranga ko umur. Wiriko kesempatan. Masuk mita tajang. Mita ilino pariko rito jirikiro. Maka da pangala ta'ala. Milo mo ko sompaka. Milo mo ko kasiwiangi ka. Milo mo ko pigaw ipasurakku. Muniniri ka papisangkaku. Papi balita mo punco. Qalu bala syahidana. Iye po. Milo ka sompaki. Milo ka kasiwiangi ki. Kupigaw pasurata. Kuniniri papisangkata. Itu ada. Iya na rito jere kiro kesepakatan antara seorang hamba dan nia puanna. Maka rito jere kiro anak mesu'in mita tajar rito jere kiro rilinona pangallahu Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya. Tiwi ni retire kiro keyakinan yang disebut dengan amanu apahangang apijapungan nania ama patungang hakiki ri pangallahu Subhanahu wa ta'ala retire kiro ri akalinongan na ia na romelo ibuktikan ipalahira ri lalanna gaukangnya makuto por apan nasay ri lalanna pakasiyannya ia natunak kada agamata ia sange tepa suku ri pangallahu Subhanahu wa ta'ala iqrarum fil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum fil arkan. Ia tu ya sengnya tepat suku rifang Allah Subhanahu wa ta'ala ripuada pina sabak lila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat, kalimat apa sabingannya apa sewangan rifang Allah Subhanahu wa ta'ala. Purai ripuada ritu ya rekero dua kalimat syahadat. Rito ngangengin nasabaati macinong. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Degaga puari sompa sangadina pangallahu Subhanahu wa ta'ala. Nania riyakini wimakuto poro. Ripahang wimakada nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akacuiram malabbi nania utusanna Allah Subhanahu wa ta'ala. Genat ni gari tu jere kurdepa na suku tepe pura ripuada nasabak lila ritongangan nasabak ati ifal lahiran ni nasabak gaukang ampe kidori lala na akalinongange. Ipa suku ni ritu jere kero agaga purai ipa dupa ni agaga purai na para lila ito ngangan nasaba atiri lalam na pangkau kenge lan roaleta na pigaw ipa suruan na pangala ta'ala lan roaleta na gaurangi syariat na agamay lan roaleta na gaurangi ritu jun na agaga mancajiye ketentuan dan niat kewajibannya seorang hamba ritu olona pangallahu Subhanahu wa ta'ala. Makuto paro lan rualewi na manini rito junna agaganap pisang kangangnya pangallahu Subhanahu wa ta'ala.
Imak giri tu jere kiro agaga yang tersebut rilalna aku rangi maku toparo agaga napa guru ngi nenia na sampaikan ngi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada alim ulama mancajie papalettu nenia pewaris para nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jallo kenna ritijiri kiro amanu dapat kita pahami maka angkai rilalana ati macindonna tasidie atanna pengallahu Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata takwa rijallo kenna maka dia yang reguruta takwa dapat dipandang nasabak pak kita mata ulu. Wadingi irita nasabak la ta'ala heran. Nania wadingi ikapesa nasabak panca indra. Ia naritu jirikir ipak dambangin nasabak amalun soleh. Ia ritu jirikir takwa pada dasarnya lahiran ifegau rilalan na akalinongannya. Lahiran igau kerilalan na asosota. Makanya ritu juna sininna pakasi yang ia angkai na parentanga Allah Ta'ala ia mancaji ritu kiro gau kang ia rega pangkau kang capak na ritu kiro la allakum tattakun. Contoh paling kecil dan paling dekat. Saat ini kita sudah berada di subuh kelima bulan suci Ramadan. Ketika masuk Ramadan ia natama ritu kiro ulan ramalang ayak kami nang masyahur nania tappa mompo ritujunna nawanawata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di Allah Ta'ala, hai sekalian orang-orang yang beriman sininna tau mata pe'e purana wajirang ni Allah Ta'ala puasa pada toha na parlungan na nanya nawajikan dari umma mak dioloi akatana Allah Ta'ala la'allakum tattaqun. Sarikwam mengi nasabari nasabak pangkau kempak kasih yang kay nailori Allah Subhanahu wa Ta'ala mugaura rilalanna assosomu ritujiri kiro mancaji wisit di papak guru mancaji wisit di papakas nania nawinru ki mancaji atama tepat tongat-tongan na pangallahu Subhanahu wa Ta'ala. Ia natunak keadaan regurta si tongan na ia tu ulan ramalang ulang guruang ulan latihan ipak guru itasi dia atama lampu ipak guru itasi dia atama raja pakasiwiang ipak guru itasi dia atama raja sabara sarikwa mengi masu imati poleri ulan ramalang macai sabara macai makasiwiang macai rituje mapatori Allah Ta'ala dan dia napak biasa ya alena gangkana tamai rituje pangajana tomatuata ia tu tomatoriolo tak na pangajari anak na maka de lele bulu telele biasa lele mua biasa ngetop palele. Ia kona biasa itai mak belle majana sak di kodena belle lalu sesoy. Ia kona biasa itawe makalasi de namanya menyawana kodena makalasi lalu tasi dia waktu. Ia kona biasa itawe mas sempajang ia kona dapi waktu sempajang na de pana sempajang malasa aja ulun na kode pana sempajang angka aja kurang ke watak kalina na de kode pana pegawi ia kona biasa iwi. Makanya ritu jere kira rilalan na ulan ramalai ipa guru ki ilati ki sarekwa mengi iya ro biasa ngetta masalah iya ro biasa ngetta majae iya ro agagata biasa iya ritu yere kir naciang agama tak sarekwa mengi nalesa ritu junna rekiro ri akkalino ngetta tasille nasaba abiasa ngam makasinge lele bulu telele abiasa ngam ya tu bulu lele ni dena jokka bulu tapi ipa jokkai ya ki kampok ki megalak dan ni bulu manca jigalu mega ni lattu lanrang manca jibola
Lette ni bulu nakaro ni oto na lurang ni oto mancaji ni timbu na lette ni ro bulu lo lanrang na salai ni bila. Ni ke iro kebiasaan atau bila yang kamu pimon ro saisa. Iro biasa ma cerita mon rina cerita matui. Iro na biasa ma gosip ya mato na pigau. Iro na biasa ya makalasi. Ya makalasi mopi saisa gangkan na tumi makuai. Tapi insyaallah dilanrak deto gaga di. Alhamdulillahirabbil alamin. Mamagi-magi puan adik tonga gaga. Amin amin ya rabbal alamin. Lele ni bulu de mo pana lele biasa nge ya di moang kepalele ritu jere kero biasa nge biasa ngatupa palele. Maka dari itu tapak biasa aleta ri ulan ramalang imak giri tu jere kero tapak biasa ngaji-ngaji. Tapak biasa ima sempajang imak gina sempaja perlu makuto poro sempaja sunnah. Tapak biasa ritu jere kero maraji lori masigi emak berejama. Aja na ramala bawang. Aja na ramala bawang. Nasaba ya kali-kali yang kumero. Iya ko ramalangnya alhamdulillah marwakmu berejamaah. Iya mi ko purai ramalang wai. Tak gatutoni fe ngasari sapa isa-isa. Makanja ni lepi na makanja ni unrona kira lamari tau pinga pa sinay paki. Iya narito yere kira naman caji ulan ramalan sebagai bulan latihan bagi kita. Neyekia iya ritu yere kira ilati rilalan na ulan ramalan ibentuk rilalan na ulan ramalan tepat tenannya ame Taurat rifang Allah subhanahu wa ta'ala milo ni panas sari saliwan na ulan ramalang milo ni ritu jere kiro dijabarkan ya kamala kerisaliwan na ulan ramalang sehingga masuki poleri ulan ramalang macaji ki atama lebih na pangala ta'ala atama tepat na ritu jere kiro nakamalaka ngagagana perintangan pangala ta'ala manini ritu junna agagana pisangkang sehingga mancaji ki atama patuna puas siwai. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu melalui momentum subuh yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua termasuk alina atau mak bicara. Kesempatan nawiringi pang Allah subhanahu wa ta'ala sitangna dalam akalinongan tinggal kita yang pilih. Idi mipitte iritu jerekir patarona pang Allah subhanahu wa ta'ala termasuk onron-onrot tak resori mondrina pang Allah subhanahu wa ta'ala idi mipitte aga tapitte ia tak kuragai aga tapilei ia tak usahakan gangkan naritu jerekir kanang kasewa waktu malaikat Jibril datang menemui sahabatnya. Malaikat Jibril polisi runtuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napasang Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hiduplah engkau di bumi ini, hiduplah engkau di dunia ini sesukamu. Tuo ko elino nasabak puelo ilomu. Niyekia siddi farallu mupahang. Mupuelo elok muturi lalena akalinawamu, tapi pahamlah bahwa suatu saat kematian akan datang kepadamu. Tapuelo elok tatapokedo kedota. Tajamai agak tagaurangnya. Niyekia mesti tapahan dan niat tajapui makara baja sangadi. Ia asoi yarik gana baja. Ia ga minggu yarik gana minggu pemang. Ritu jere kero kematian pasti akan menghampiri kita. Nah sebab makadana pang Allah Ta'ala kullu nafsin dhaikatul maut. Tungke makinyawai naturi lana akalingona pang Allah Ta'ala mesti mati. Kemudian yang kedua, cintai sesuatu yang engkau sukai. Akan tetapi yakinlah bahwa pasti suatu saat engkau akan berpisah. Dina cengi pang Allah Ta'ala ipoji agaga ipoji. Dina cengi pang Allah Ta'ala isapa agaga iporanue. Niyekia diyakini bahwa ia ritujere kira agaga ipoji. Rilalana akalinongata pangkat jabatan kedudukan makuto porosininna agaga
mau irasakan menyamar itu nyuna papina dita, diyakini bahwa ia kotania idi salewi, ia itu jere kiro aga-aga tapuji salaiki. Kemudian terakhir papasan na itu jere kiro pegau i aga-aga mufuji. Jamai aga-aga mufueloe. Neyekia yakinlah bahwa setiap sesuatu yang engkau perbuat pasti ada balasannya. Ya natijanya maka dai agamata nigi mapigau amala masalah namuni baicuna, namuni maga baicuna, namuni maga malinrunna, namuni maga tasubunna. Neike pangallahu subhanahu wa ta'ala nawala imati nasaba famala singumpuna. Makutoro asibalikanna nigi mapigau decin namuni cik dek mua, namu maga tasubunna, namu maga ritujere kiro malinrunna. Neike pangallahu subhanahu wa ta'ala pasti nawalai nasaba famala singumpuna. Degaga kareso tengangka famala na, degaga gaukat degaga balasanna nania, degaga ritujere kiro toba risesena pangallahu ta'ala sangadinna adampeng rimat dimundrina. Maka dari itu tatobakangi atas salangeta telo dampengi ritujere kiro kekaliruata mamagi-magi napasi runtuki pangallahu ta'ala nasaba adampena imma giri tujere kiro na pakida lirikin nasaba pamasina rilino lebih-lebih pa ri akhirat na mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiqi was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.